Kedor Barcelona Laos Otun minta kena paisnya ke Sautre Unaila aja apply ke Lebani Kundu ya ke Deputy Commissioner ke East Kasias District ke Kong RM Kurba Ban Pinchai ha ke bayade ba ke isu Hamadiev Kola kablami ya kini kisingi beladab balaong ba ke Hamadiev Kola ke hab ha ke jingpet jingkmi jang Kedor Barcelona Laos Otun ha ba keren sikila patai kubuar hadim keladab ikundu ya ke DC na ke liang urang Barcelona ke Laos Otun uba Harry Bird Renjau ulong ba ya ke Snong Laos Otun lakir tawir yu pul usam jang ka da kawa jasai baro silintel paulong habarung bami syakasnong Laos Otun habrung betting baki jingking ki badan habaro ki put saudong jong kasnong habede bakamadif kolapal urang basnong ulong bakate ga jaka kadan syaba jong kawa kabamod bakam hab syu ka jingpet jong kasnong Laos Otun ba kate ga jaka lapet pada kawe pat kasnong batru ya kate ga jaka lapet bad kami hi ka forest department habede bakani kapang dangsi jiwa kendo ini darbar kasnong Laos Otun ya deputy commissioner along baik halor kapang tempat kebaisyu kepada yang berduklah sepenat sibun bagi lagi kedua ini di balai kong prosetan dari korba beri di deputy commissioner dengan ka is kasih kajogi bagi lagi ayo bani keren sibun ban pensai hai hakabede hamtam bat kate kajaka Mahadev Kola hakabani kong long baya uput usam jong Kedor Barcelona ngajongi kalau Otun bakir tawir bet da kawa amjasai paladangi pet bagirung sani Barcelona ngajongi kalau Otun kamut ihap anyai lengba bet lengba kijingking ada hirung na north na east na west na south kata kamut kadan bet ya kawa ba pendrong sport Laos Otun da wangi pet pat ia kani Mahadev Kola kadan sabar jong Barcelona ngajongi sabar jong kawa kabadai benpej apo jing kami jong forest department jong sarkal jela ka jongi ka Meghalaya kumbangi iru hagi notification gibarim kabala issue nang ni na office da i additional deputy commissioner ha ka 8 September arjar khatsau ni shai bahang tur bayar tu ka la alat kumbalai haja lai spa lai po point square meter kubola dangi convert iki sha ka square feet along la kumno lai 100,000 square feet tam lani duna te kaniru ka penishai ba ha ka to jing tho ba ya kani Mahadev Kola kalahap ha ka wei na gibinta jing isnong kibadan marjan markasnong majungi kalau Otun kamsim na dei kumbala ong kabalami hagi print berarti electronic media ki jongpi bas ngobha ang shwa bagin mention ya kantin Laos Otun ihap ban pensisya bat peni bakani kajaka Mahadev Kola kahap ni kamhap ko Laos Otun tekani kalong dana kalian na Laos Otun ka tepat kepi di press long sobha hadian habut bakanumja syu kumpani lada kadon kano ka kendam kamami hakate kajaka yana malang tu long wat itu kajaka kabakisyong tu ngitip syai pemerintah kadai kajing yo jengki nak forest department meri kaladon hakiti kisnem hausnem sejar kandai spa kandai pupra mana kalian tu ka management kaladon ya kawai kajaka kabamat khap kajaka kata badai spo uput usam jong Kedor Barcelona Laos Otun kamut sepo jong ka jaka jong ka Laos Otun kadon kawai kajaka jong ka Kedor Otun ha ba kini management nang tu na po Mahadev Kola lasdang ban kam try man ia katu kajaka ta ka ba aikis ia katu kajaka ban kam makadai kan nong ganti jong katu ka Mahadev Kola ndrei dan bokpad ba nakaliang ibe ri orang ba ibadan nakasunong majongi ilayo maniakun ya katu ka kis ibatre po ka law department ha ba ilatip ha ka jinglong jingman jong katu kajaka namar ba piju tip piju yosko we ba sisin system katu kamela shibratri kasilong hangtu po Mahadev Kola Maria katu kajaka pendan kam lagi di management jong katu Mahadev Kola te habaide begitu ka mela kalong mangiatip katu kamela ka dei be kamha shibratri kamela ro kabade bagi jutip bagi om kayo debhang ande ka yo bedido tingi sotu ba kadi kalong te pamlong wat hadin kata kajing ya kun jing cai rangba dan bok bakani ka Kedor Otun kalajok layo no ya katu kajaka saladi biang but house name sejar kandai spa kandai
ladangi kenmau baswa katu katma kargil ladan kawai garip kis hakatu kadharam sala kapadan hangtu kaniru kadai kawai kabalapin saimet ya katu kajaka nabarba mensuangi jutip baik katu kajaka kadai be tang kajaka mili belai kadan be cangka mandir kadharam sala bat kasam masih bahakipor bandang kena mengiru namar hamar senda katu kadan kawai kamadan football sipai mengikum kesenong kum ke klub gijaju kiri orang ba gaji organize ya tournament hangtu hagawe dei ya ke inter club dan ke inter blok tigi julong ni ka tournament hangtu pada hakit tigi por gina ikna gijukun mau ba to sadu wat yangi gikna senong nantu uju penbiang uju ai ya kadut uju ayo puri ekshana namenta gikna senong gejungi uong na menta mentei ya kamet ka fa jumpi pat khamtam ka sports te kita gini hagi por ibu mencua bakalong daya be ya inti te hadian mengibat kini ya kini ki construction hai katu kini senam bela sumi illegal construction hagwele bukadukan ki residential complex ki bala yang bela ima ka bela sna pakah daki RCC daki Dainaru ladangi ong ba ya katu kajaka lakum nok mangong menne kedon la lai pun 1000 square feet tamlen duna ndai lada fishim katu construction menta kalong sepapalan te kita gidi ki ba ngiru ngilong persya ba kakawede buat kini kacaka kabahang tiap po madokala marsibun gijing senior gikan ma bawe samla rangba na po sinong jingi basa kadong block 3 sudan bom ba mauru light nakayap namar bahag itu gisnam ibrio gibanatu komandir di latir la bom la jam jayu namar sudan bom ba mauru hadien ba lapoi saduk guati bandit sumar bar udang he lau khau ba light nakayap ba gitu ibrio ru badan piti hadu ka tu kapor lo hadu mentamen ne kidang yat sarum seneng long omdan ba sim action ha bede ba tu ka bentak ba tajai tu ki samtu kan jin telong ba kumen kani gila yo pandring de CCTV ada lagi di pendan kam lang ya kiru ha gitu kipor CCTV kado kala pensuk ya ka an bantan gitu ki bede badan ki kam mar kitip syaru bagi don ki pandit ki baju peniat ya katu komandir hatu kipor itip ika kerteng jongki ba gitu ki pandit ang tur bajumlien ma long ya kadi kabam jongki banyat bakla wala la kidi pandit ni thu baru wat haba kajingnya jongki layai bakla hakadi kabam jongki pot ka karta kadang dei kumbalong mangi wat kajingim jongki ru menta kila shudu wat kila klat no ni tip ru ya ki wei bat ki bana katu ka mandir ni namar katu ka mandir hang tu kajan bat kawan jerwan area ka badai ka wei na kajaka ka basi ya khai ba ya ki blang te idan nang tu napo mandir bajusmat bentuk baik kita ki belang mengitip baik kita ki beriu ke badan nang turu ya ki bajulin mantamti kita ki belang joki nang khai kita hilong ki ba ni kum kedor basnong ni pej perman namar hilong hasenda ba kato ka mandir basa ka weiru kalong ba kumbang ii mengakani isi ba long ya ki jai beriu ki jongi ki parado prasnam jongi ilai ilang ba ki ini ki news channel ki jong ki ke bajang te pum ding pun ba itu ki lok me kasi jangi ye bu ga dukan nantu ngai i lang ba tu ka san sinong youth welfare organization ki nong nelam jong ki kila apil sa government ba balai ba long ya ki jong i batang ha ka tu mat ala ban kandang ban rat tingkong ki dukan ki bisumbi illegal construction ba ki ong kat bai kani ma de pala ba de hadin ba KSU lawan circle kalawan ban komplain kata kasan tarik Julai arjar pulai show DFO man kembali pilih imenin ru makanya yang jongki kelai kendu biang so ya PCF haluar kani kaju kapang hi lengba ka circle na pete na po laban ke ngiru na kaliang kajongi isukarpan ya ki bor jangka ain bakin simkhia haluar kani kapang namar ba nila ima ya kajinglong jingman jong katega jaka lagi pej kembali imenin ru kajingkaren jong presiden Samna Ruben Najer ya katu kajing keren jeng i ba ong ba nakaliam jong ki mentagi lasdang ban ai application ru bagi kwa ya katu daram salah situ ban berkelano kumut penja guest house nande ban ai lat ki bagi syong hang tu ada ki wan ki guest ban pensyong ya ki guest ha katu kajaka nai nakaliam jong i gim sok tengat gim pediang hi kata nomor kamde kemla banlong te kata kadai gawe ka bagi skwa batai lekot jevi nomor ba nakaliam kajong kasnong jong i persya juri kani ha badai kwat ki kubenta nomor ni kuat syu banang ni sama mengenyi ipat sakawai ka themator kan mi hante ko mahade pula te ipat kini ka snong ka mandir ka ha snong i okay habai dei pakata ka bentade ngaswa ban pisya ya pi ngamla ban mention ya ka kerteng jong tadi ka snong
nga i katum kitu ki notification ki bangi i bangalong menega 8 September arpo khatsau te pila banwat ia kata nakni po office hakno ki laban set ia kata si marap kala hakno kasnong te kadai ka kamrang mo pi namar bangam sowan yahap ani keren halor kata benta bangan batay kata kasnong te kadai ka kamrang mo pi basta kaway pat hakabay day ba katu ka LRU ani kata ka legal right observatory pat kumju ru ia katu ka Hindu Rashtra kaba ngilai ilang bagi social media tolong penban gawai kaseng kaba shu shit ya kiniam namar ba nai tu jingjai badet hang tu kilami man sakita ki he ikenturu ya ke bor jeng ai namar ngitip syai begitu ki breu kidai nang ne jogi hi ag ba kila shushna gitu ki fake ID ban penmi ekum kitu ki statement apa social media tekani kalau ngajeng tepat nakaliang jong idu long bantai ban simkia halo di bentar nakaliang jong IDC mentan ila ai assurance ngi yung ba mene ila yo ya kopi namar ba medin nakaliang jong ka sen TSU laban circle alai kan indo yo PCF te ilong bangan sistem kiai jadi action kita dan ka join meeting ke jongki ha ka ba kini pendai kini kam la dadai.com ban pentip English nong tu kin session pentip kini bentah dan ada ka join meeting kan kini shen isu ang igi bakin session shen te ka tarik iye te kapat katum ka jingi tu jongki ki ona ba katu ka jaka kala bun ba ka jersey te yanongin kuno mentangin kuno ka forest department ngin kuno itu ka snong ka badai try ya katu ka jaka ba kani ka jing lanjut yang te omdan wat unong pet nong mi ro hawi dei berkata ka bentaru ya katu ngaru ngam lumla ban tuklan namar ba kabadingkong bang ong ne pimine ba kam dei shu spokas nong majungi de ka ba aru ngilai i kita kikot ki ba nagaliang jong tu management nang tu wadon kawi ka singtho ru ba kila pan ya kata kabot ba mangkiru ki keli ba mangi hab ka snong ayu te wat ya kata ru nagaliang office nang ni po DC kila tho siapo video nang tagila tho ka snong jogi ba nagaliang snong jogi hakiti ki por minchwa loke la pensyai halor kata ka bentaru ba ya kati ka sakahi nagaliang ro sotun kamdan bentai te halor ki jesi ba mi hang thiru namar kati ka kalalong open ba ya baro nanglo nang ni nasor ki khna iwawan ba kambun hi di non tribal ki kamju stay banwan te kalalong ben nabaro ko gasor namar bakatu ka lenti satu kapoi be daga arsaka ki la bandrung be hadu katu ka mandir hang tu hi ko magit pula Fiti ajin